wari uzi ko ushobora kumenya uburyo amadolari cyangwa amayero ari kuvunja ku isoko bidasabye yuko ujyayo, ahubwo ukoresheje calculatrice ya telefone yawe ya Itel A200. Dore uburyo bikorwa. Urafungura telefone yawe, ubundi ujye muri calculatrice, ukande kuri ino icon y'amadolari. Nugeramo barahita bakwereka amadolari, amayero ndetse n'amanyarwanda. Noneho urabanza updating exchange rate, uburyo bari kuvunjisha, ubanze updating na local currency. Nurangiza urakanda hano ku idolari, uvuge twenda idolari rimwe riri kuvunja ngabe. Bahita bakwereka yuko idolari rimwe riri kuvunja amafaranga 1466.9. Bakubwire ko idolari rimwe ringana n'amayero 0.86. Ushobora no kujya ahangaha ukashyiramo iyero rimwe, barakwereka yuko riri kuvunja amafaranga 1703.99, rikangana n'amadolari 1.16. Nimba rero ino video hari ikintu gishyashya kwigishije, kanda follow kuri social media zacu kugira ngo ujye ubona video nk'izi ngizi zigira ibintu bishyashya zikwigisha.